بتشبكو دیمن کیفب آلیکاریا ناوبرا ریوبراتیا پرورده هاولێرێ و یونسکۆ لە کامپا قوشتەپە یاسر بە هاولێرێ خوێندنگەهەکە پشت ناوەندی هاتەڤەکردن. ئەم کەمپەیە کە زەویەکە لایەن هەرێمی کوردستان دابین کراوە دروستکردنی کەمپەکە و دروستکردنی قوتابخانەکە لە ئەستۆی ڕێکخراوەکان بووە خۆشبەختانە و بەسپاس و ڕێکخراوی یونسکۆ ئەرکی دروستکردنی ئەم قوتابخانەیە کردە ئەستۆ خۆی و هەروەها مامۆستایەکان کە لە هەمان دانیشتوانی ئاوەرەکانی بەنابەرانی سوورینە و ماگانە وەکو یارمەتی موچەی ماگانەش هەر لایەن ڕێکخراوی ناوبەر بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە بەڕێوەبەری کچ پەروەردەی هەولێر بۆیان دابین کراوە. خوێندنگەها کوهاتیە vەگرن ji 4 پۆلان پێک تێ تێدا 12 مامۆستا کار لەسەر داناوانەیان dikin piraniya jê xelkê kampêne minhacên xwendinê dê bi zimanê erebî be ji bo her du beşên zanistî û wêjeyî. Vê de 12 mamoste tayin kirine, her mamoste camîne bakaloryos tewav kirine. Heresek ceme heye, berdest ceme heye. Ceme talebê sefê deha علمي هي وأدبي هي ويازداج علمي وأدبي هي هر سفي دها يازدا أدبي سيحبن علمي بيشتن سفي يازدا أدبي سين وعلمي بيشتن اف خوندوانن کو نیشانا کفه لسروان دیاره دو سالا دوری خوندنه کتنه جبرویه که باره پنابرتیا وان زحمت تربو ام قالك كيف خوش من وجمره سانو يفكر وان شاء الله ما احلامي حميك حقين وقالك وتشتكي قالك ما زنج مركر صفايا زها علميمه قالك كيف خوشم تكون مدرسه ما ببوا براستيف بتري صاله خو ناخذ سكنيبون ما بهور نذكر ببي اب مدرسه بالنبا قالك تاثير طلاب ابو يعني بخير في مدرسه طلاب قالك انه جدرفة بردان وشيك هاتنا مدرسة اعتماد اخو حمابتنا مدرسة. آواهیا خوندنگه بریا بهتر جه ساله که جالی رخستنک خیر خوازی و هات بو آوا کرن لی بیت هفگرو رحبو لینها بهاتنا خوندوان و ماموستیان تشتکی دنه. وگر هر خوندوانکی جپولن خوندنه را لجم پنابرن روش آوای کردستانه دست کفته کمزنه. جبر کودناری نوان دا تشتی هری گرنگ کوت تبلیغی سوری دا جدست دانا خوندن بو. رنگین شر رو داو کامپا قشتپا.